yeli kuni kathi saam chh yivan hene to variya nev cheez ch ujagar gasan kyazki yeli is communicate ch karan to variya sawal jawab ch wathan to ach navi part yal gasan to timvi nayo parto manz वीरेंद्र भट्ट जियन क्या वोन सु पर्व तिहिंजी मतलब जबान गंशबल पेठ means Ganishibal from Ganishibal, whereas Ganishibal pet means to Ganishibal or at Ganishibal. Like we say Gari pet when son-in-law is permanently residing at in-laws house. Tezan go Gari pet zamtur. Te tithai patan hego at arth nit. The Virender Bhatt ji Wanan, another meaningful sentence by Storehouse of Lyrics, respected Sri Kakaji Raina ji has added another dimension to this masterpiece. Ganishbal pet aakh chelthi Shivlokas di diwan banithi. Magar mion sandesh chu yeli Ganishbal pet aakh to chelthi aakh atma chu vivad. Su karo is puth as such the meaning you descended on Ganishibal appointed as god of Shivlok. Shivlok in worldly sense could be Kashmir or specifically Amarnath cave region. Gan Ish, but I myself will believe in Shaivite meaning. Gan Ish, Lord of Devas, Ganas, Gan which are our senses and Ish dear Lord means man. Shivlok is our existence, Lord of which is Manas, Man. Remember, Pauranic Ganesh too is son of Shakti, who herself is independent will of Shiva. Hence, Ganesh son of Shiv and Shakti. बहुत धन्यवाद वारिया शुक्रिया थैंक यू वीरेंद्र भट्ट जी तो युस जन यह अर्थ यह पौराणिक अर्थ ते शैविज्म सहित रिश्त थवित अमुक यह सार लबन तो कित पठन सो वजाहत बे करने कि शिवलूकस युस जन सोन कशीर मज शिवलूक सह सोरे कशीर तो मगर युस जन अथ धरती आमुत वन पार्वती धरा सह गो शिव तो शक्ति हुंद लूक अत जन खास जाय शिवनाथस ये अमर कथा आई वन तथ शिवलूकस युथ न सो प्राइवेसी फुटराव तो महागणपतस आव आदेश गस कर अथ रच युथ न और ये तो सन प्राइवेसी कर खराब अमर कथा चलान अत गस कहन और अचुन तो महागणपत सज वैसे यह पन्ने माज खतर तमिस दायित्व यम खतर तम सुन जन्म तो दपान यम विजन कम अड़े रोजान मगर अटेम्प्ट करने तथ वन चलथी यून मे बसान यात्रा अड़े रोज तो अत पे कह चलथी मगर तमुक तत सह महागणपतस युद्ध कर तो कह नत कह लारान गो सिंदरा मलथी यात्रा अड़े रोज आव चलथी ये एस्केप तथ सिंदर मलथी मतलब कम से कम फल म्यूल अमिस कम से कम महागणपतस ताम वोत अख यात्री ये यात्रा करान तो यात्रा अड़े रोजान युस जन मे बासान अमीन लाला जी सुन मंतव्य सह जन ज़्यादा स्ट्रांग बासान में बे युस जन अस मोकदम सबन पे शिफ्ट प्रेजेंट पर्वत किस गंशबलस सह स्ट्रांग अत मजन बासान बे युस जन गणपत सब युस जन या तो थोक चूर दरियावस मज या तो सह तत दरित आमुत दिन तम पत ये बे वापस ओनुक यह वापस गो ये चलथी यून वापस यह गो वापस यून चलथी हेको ना अत वन मगर यम संदर्भ तो कोता जान रिविलेशन सपदान तो अख परत अज्ञान यल गसान तो तमाम अज्ञान परत खत्म यसान कर तो बे तथ सारस तथ अमृतस ताम वातुन यसान
تہٕ یُس امرت سارنٕے پوشُن گژھِ سُہ امرت چھُ دَیہِ سُنٛد ناو دَیہِ سُنٛد آسُن دَیہِ سُنٛد دیُت تہٕ تٔمسٕے زگتھمباے تٔمسٕے شِوناتھس تٔمسٕے انادیَس تٔمسٕے یُس نہٕ زاو تٔمسٕے ییٚمِس نہٕ روٗپ تٔمسٕے ییٚمۍ سانہِ سہجتایہِ خٲطرٕ روٗپ تہِ کوٚر دھارن تہٕ تٔمسٕے یُس اَسہِ روٗپہٕ پٮ۪ٹھ اروٗپس تامتھ یاترا کرناونس منٛز چھُ اَتھٕ روٚٹ کران وَتھ ہاوان تہٕ لول بران تہٕ تۄہہِ سارنٕے پوٗشِن سُہ امرت ٲہی واریاہ ٲہی